tariki ya 16 Kanama 2024 Perezida Paul Kagame yashyizeho abaminisitiri 21 n'abanyamabanga ba leta 9 bagize guverinoma nshya. Hari nyuma y'iminsi 3 yongeye kugirira icyizere Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente. Waranganyije amaso mu bagize guverinoma ukareba amasomo bize ndetse n'imirimo bakoze, usangamo inzobere mu mategeko, inzobere mu ikoranabuhanga, mu bukungu ndetse n'abaganga babigize umwuga. Mu mategeko harimo abaminisitiri 4, mu buvuzi harimo abaminisitiri 4, mu bukungu hakabamo 7, 4 mu ikoranabuhanga. Abandi ni inzobere mu byiciro bitandukanye birimo ububanyi n'amahanga, itangazamakuru n'itumanaho ndetse n'ubuhinzi. Abenshi mu bagize guverinoma nshya bafite impamyabumenyi y'ikiciro cya 2 cya kaminuza muri kaminuza y'u Rwanda kuva cyitwa Kaminuza Nkuru y'u Rwanda ndetse no mu mashami yayo. Ikiganiro cyacu reka tucyanzikire ku baminisitiri bize amategeko. Mu banyamategeko harimo minisitiri mu biro bya perezida Madamu Judith Uwizeye. Mu mwaka wa 2006 yakuye impamyabumenyi y'ikiciro cya 2 mu mategeko muri kaminuza y'u Rwanda. Yaje gukomeza amasomo muri kaminuza ya Groningen mu Buholandi, ahakura impamyabumenyi y'ikiciro cya 3 cya kaminuza mu bukungu mpuzamahanga n'amategeko agenga ubucuruzi. Yinjiye muri guverinoma mu mwaka wa 2014 ubwo yigishaga isomo ry'ubukungu mpuzamahanga n'ubucuruzi muri kaminuza y'u Rwanda. Uyu kandi yongeraho minisitiri w'ubutabera mu Rwanda Dr Ugirashebuja Emmanuel, nawe yize amategeko muri kaminuza y'u Rwanda, akura impamyabumenyi y'ikirenga muri kaminuza Edinburgh muri Ecosse. Dr Ugirashebuja kandi yigishije amategeko muri kaminuza zitandukanye ku isi, aba na perezida w'urukiko rw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Uyu nawe yongeraho minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, afite impamyabumenyi y'ikiciro cya 3 cya kaminuza mu micungire y'imisoro yakuye muri Université Libre de Bruxelles ULB. Afite kandi impamyabumenyi y'ikiciro cya 2 mu mategeko yakuye muri kaminuza Gatulika ya Louvain mu Bubiligi. Hagati ya 2005 na 2007 Ambasaderi Nduhungirehe yigishije amategeko muri kaminuza zitandukanye zirimo kaminuza y'u Rwanda, n'akazi yabangikanyaga n'indi mirimo. Uyu nawe kandi yongeraho minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene, afite impamyabumenyi y'ikirenga mu mategeko mpuzamahanga yakuye muri kaminuza ya Toulouse mu Bufaransa muri 2004. Dr Bizimana kandi afite icyiciro cya 3 mu mategeko yakuye muri kaminuza ya Montpellier mu Bufaransa, n'icyiciro cya 2 muri filozofi na siyanse zimene. Muri iyi guverinoma nshya kandi irimo abaminisitiri bize ubuvuzi. Ku isonga hari minisitiri w'ubuzima Dr Sabin Nsanzimana, afite impamyabumenyi y'ikirenga mu bumenyi bw'indwara z'ibyorezo yakuye muri kaminuza ya Basel mu Busuwisi, n'icyiciro cya 3 cya kaminuza mu bumenyi bw'indwara z'ibyorezo yakuye muri kaminuza y'u Rwanda. Uyu yongera ku munyamabanga wa leta muri iyi minisiteri y'ubuzima Dr Iva Butera, yize ubuvuzi muri kaminuza y'u Rwanda, abo muganga mu bitaro bitandukanye birimo CHK, CHUB no mu bitaro bya gisirikare i Kanombe. Dr Butera Iva afite impamyabumenyi y'ikiciro cya 3 cya kaminuza mu buvuzi yakuye muri kaminuza ya UGHE iherereye i Butaro mu karere ka Burera. Afite kandi impamyabumenyi y'ikirenga mu bijyanye n'uturemangingo tw'umubiri yakuye muri kaminuza ya Liège mu Bubiligi. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Dr Vincent Biruta, nawe ni umuganga wabigize umwuga, akaba afite impamyabumenyi y'ikirenga, yize igenamigambi n'imiyoborere mu nzego z'ubuzima z'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere muri kaminuza yo mu Bubiligi. Dr Biruta kandi afite impamyabumenyi mu buzima rusange n'imirire yakuye muri kaminuza ya Louvain mu Bubiligi. Undi wize ubuvuzi ni minisitiri w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi Dr Utuma Twishima Jean Paul Abdallah, yabanje ubuvuzi muri kaminuza y'u Rwanda, ahakura impamyabumenyi y'ikiciro cya 2. Dr Utuma Twishima afite impamyabumenyi y'ikiciro cya 3 mu buzima rusange yakuye muri kaminuza ya Manchester mu Bwongereza, n'iy'ikirenga yakuye muri kaminuza ya Gothenburg muri Suwede. Mu bukungu, minisitiri ufite umuryango mu nshingano Uwimana Konsole ni umushoramari akaba n'inzobere mu by'amabanki, aho afite impamyabumenyi y'ikiciro cya 3 cya kaminuza mu bijyanye n'amabanki. Minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi Dr Musafiri Ildefonse nawe afite impamyabumenyi y'ikirenga mu bukungu bushingiye ku buhinzi yakuye muri kaminuza ya Bonn mu Budage, n'impamyabumenyi y'ikiciro cya 3 cya kaminuza mu bukungu yakuye muri kaminuza y'u Rwanda.
Dr Musafiri yabaye umwarimu muri iri shami ry'ubucuruzi n'ubukungu muri kaminuza y'u Rwanda ndetse yigeze no kuriyobora. Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo Ambasaderi Christine Nkurikiyinka afite impamyabumenyi mu micungire y'ubucuruzi yakuye muri kaminuza yo mu Budage. Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda Prudence Sebahizi nawe yize amasomo y'ubukungu n'iterambere muri kaminuza y'u Rwanda, akaba afite impamyabumenyi y'ikiciro cya kabiri cya kaminuza mu by'inganda n'iterambere mpuzamahanga yakuye muri kaminuza ya Seoul muri Korea y'Epfo. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ushinzwe ishoramari rya leta Mutesi Linda Rusagara afite impamyabumenyi y'ikiciro cya gatatu cya kaminuza mu micungire y'ubucuruzi yakuye muri kaminuza ya Stanford muri Amerika, n'iy'ikiciro cya kaminuza mu by'imari yakuye muri kaminuza ya Cape Town muri Afurika y'Epfo. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Eric Rwigamba afite impamyabumenyi y'ikiciro cya gatatu cya kaminuza mu micungire y'ubucuruzi yakuye muri kaminuza ya Oklahoma Christian University muri Amerika, n'impamyabumenyi y'ikiciro cya kabiri mu bucuruzi n'imari yakuye muri kaminuza ya Makerere muri Uganda. General Retired James Kabarebe ni umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, yize ubukungu na politike muri kaminuza ya Makerere muri Uganda, ahakura impamyabumenyi y'ikiciro cya kabiri cya kaminuza. Mu ikoranabuhanga niho tugeze. Minisitiri w'ikoranabuhanga na Innovation Madamu Ingabire Paula yize ikoranabuhanga mu ishuri rikuru rya Massachusetts ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, afite impamyabumenyi mu ikoranabuhanga rya mudasobwa yakuye mu ishuri rikuru rya siyansi n'ikoranabuhanga rya Kigali byaje guhinduka ishami rya kaminuza y'u Rwanda. Minisitiri wa Siporo Richard Nyirishema nawe afite impamyabumenyi y'ikiciro cya kabiri muri Civil Engineering n'ikoranabuhanga rirengera ibidukikije yakuye mu ishuri rikuru rya siyansi n'ikoranabuhanga rya Kigali mu mwaka wa 2003. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi Madamu Irere Claudette afite impamyabumenyi mu cyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bumenyi bwa mudasobwa yakuye muri kaminuza ya Oklahoma Christian University mu mwaka wa 2013. Afite kandi impamyabumenyi y'ikiciro cya kabiri cya kaminuza mu bumenyi bwa mudasobwa yakuye muri kaminuza y'u Rwanda mu mwaka wa 2012. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo Kabera Olivier afite impamyabumenyi y'ikiciro cya kabiri cya kaminuza muri Civil Engineering n'ikoranabuhanga rirengera ibidukikije yakuye mu ishuri rikuru rya siyansi n'ikoranabuhanga rya Kigali mu mwaka wa 2004. Kabera kandi afite impamyabumenyi y'ikiciro cya gatatu cya kaminuza mu micungire y'ibidukikije yakuye muri kaminuza Stirling mu Bwongereza, n'impamyabumenyi mu bijyanye n'ubucuruzi n'imiyoborere yakuye mu ishuri rikuru rya Swedish Management Institute. Minisitiri w'Ibidukikije Dr Valentine Uwamariya nyuma yo kuyobora Minisiteri y'Uburezi akayobora Minisiteri ifite umuryango mu nshingano, ubu ari kuyobora Minisiteri y'Ibidukikije. Afite impamyabumenyi y'ikiciro cya kabiri cya kaminuza mu butabire Shimi yakuye muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Mu mwaka wa 2006 yakuye impamyabumenyi y'ikiciro cya gatatu cya kaminuza mu butabire muri kaminuza ya Witwatersrand muri Afurika y'Epfo. 2013 Dr Valentine yakuye impamyabumenyi y'ikirenga mu masomo y'ikoranabuhanga ibidukikije Environmental Engineering n'impamyabumenyi y'ikoranabuhanga mu by'amazi yakuye mu ishuri rikuru rya UNESCO ndetse na Delft University of Technology mu Buholandi. Minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi General Major Retired Albert Murasira afite impamyabumenyi y'ikiciro cya gatatu cya kaminuza mu gucunga imishinga yakuye muri kaminuza ya Liverpool. Afite kandi impamyabumenyi y'ikiciro cya kabiri mu mibare yakuye muri kaminuza y'u Rwanda 1986. Minisitiri w'Uburezi Gaspard Twagirayezu afite impamyabumenyi y'ikiciro cya gatatu cya kaminuza muri Science Engineering yakuye muri University ya Oklahoma Christian mu mwaka wa 2013. Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr Jimmy Gasore afite impamyabumenyi y'ikirenga muri siyanse mu by'uruvange rw'imyuka yakuye mu ishuri rikuru rya Massachusetts muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yabaye umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda. Minisitiri w'Ingabo Juvenal Marizamunda afite impamyabumenyi y'ikiciro cya kabiri cya kaminuza mu mibereho na siyanse mu bya gisirikare, impamyabumenyi y'ikiciro cya mbere mu gisirikare no gukemura amakimbirane. Afite kandi impamyabumenyi y'ikiciro cya gatatu mu miyoborere yakuye mu ishuri rikuru rya Ghana n'ikiciro cya gatatu cya kaminuza mu bubanyi n'amahanga na diplomasi yakuye muri kaminuza Mount Kenya. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Bwana Yusufu Murangwa afite impamyabumenyi y'ikiciro cya gatatu cya kaminuza mu byerekeranye n'ibarurishamibare n'ubushakashatsi burishingiyeho yakuye muri kaminuza ya Cardiff muri Wales. Naho Minisitiri mu biro bya Minisitiri w'Intebe
Madamu Ines Mpambara yabaye umwarimu mu ishuri ry'itangazamakuru n'itumanaho, aba n'umuyobozi waryo, yize itangazamakuru muri Canada. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Musabyimana Jean Claude nawe yabaye umwarimu mu ishuri rikuru ry'ubuhinzi n'ubworozi Isaye Busogo, mbere y'uko rihinduka rikaba ishami rya kaminuza. Afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu buhinzi yakuye muri kaminuza yo mu Bubiligi, n'icyiciro cya kabiri mu buhinzi yakuye muri kaminuza y'u Rwanda. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi Sandrine Umutoni afite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bubanyi n'amahanga yakuye mu ishuri rikuru rya Agnes Scott muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu Gifaransa n'iy'ubusemuzi yakuye muri Georgian State University muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Madamu Kayisire Marie Solange afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu igenamigambi ry'imishinga yakuye muri kaminuza ya Glasgow muri Ecosse muri 2008. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Imari ushinzwe imari ya leta Richard Tusabe afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu igenamigambi yakuye muri kaminuza ya Watt mu Bwongereza. Ndabashimiye, tuzasubira ubutaha.